I pozdrav svima, evo nas u šestom delu tutoriala o eRepublic online igrici koja se igra na web browseru. U ovom posljednjem klipu odlučio sam da vam sve pokažem što je preostalo, jer me više mrzi da snimam, ali ajde. Znači, nisam odavno izbacivao klip jer sam imao neke obaveze, pa ajde ovaj da na brzinu odradimo. Znači, ovo je početna strana kao što znate. Ako ne znate kako da se registrujete u početnoj strani moja mesta i moja mesta, pogledajte moje prethodne delove i vidjet ćete. Znači, idemo brzo jer će klip traje malo duže. Sad su na redu ratovi ili wars, znači idemo tu. Kao što vidimo, vojne kampanje, to znači ratovi trenutni. Kampanja dana, to je najvažniji rat u Srbiji ili najvažniji rat od našeg i ratova suseda, tako mogu da kažem. Ovdje su sve kampanje u Srbiji, a ovdje su savezničke kampanje. A ovdje sve kampanje su sve kampanje koje se vode danas u svetu, to je sad trenutno. Da vidimo šta je šta. Znači, ovo je država koja je podigla ustanak. Kada vidimo ovu oslobodilačku pesnicu, znači da su oni podigli ustanak. I protiv koga, naravno, u kojoj oblasti, znači imamo u Dalmaciji. Isto tako i dole, a kad vidimo ovako potpisan kao papirić, znači da su nam oni saveznici. I da vidimo kako se bori, znači idete ovdje na bori se, izaberete za koju ćete zemlju, znači naravno za Srbiju mi. I kao što vidimo, ovdje je država za koju se borite, ovdje je protivnička, teritorija za koju se borite, a kada kliknete na detalji kampanje, vidjet ćete ovdje na krajima neke poene. A šta su ti poeni? To vam je, znači, kada jedna zemlja dostigne 83 poena, ona pobeđuje i osvaja tu teritoriju. A kako doći do 83 poena? Pa tako što svaka divizija kada dođe do 1850 ovih poena, što sad pokazujem, dobija određen broj poena. Za prvu diviziju dobijaju se 2 poena, za drugu 3, za četvrtu 4 i za petu 5 poena. Jedna runda traje sat i po do 2 sata, zavisi kako se borba odvija. Ovdje je heroj ove runde, znači čovjek koji je napravio najveću štetu u ovoj rundi do sada. Ovdje su ljudi koji trenutno pucaju, isto tako i sa druge strane. Ovdje je vaš avatar, vaša energija, vaš nik, vaša snaga, vaše oružje. Ovdje naravno možete menjati oružje u toku bitke. Ovdje, kao što piše moja šteta, znači tu će pisati vaša šteta koju napravite u bitci. Ta šteta vam zavisi od vaše snage, pre svega, pa od vašeg oružja i tako dalje. I od vašeg čina, naravno, a čin gledate ovdje, znači kad stavite ovako miš, vidjet ćete koji ste čin, mada ću vam posle pokazati na drugi način. I ovdje naravno vidite koliko vam fali do sljedećeg čina. Ovdje je dugme, znači bori se, kada stisnete to onda ubijete protivnika, a ovdje pored vam piše pojedi hranu, znači to vam isto kao obnovi energiju. Ovdje je statistika bitke, znači prvih 5 koji su napravili najveću štetu u vašoj diviziji u ovoj rundi. Ovdje možete menjati divizije da gledate koliko je ko napravio štete. Ovdje imate sve bitke, tako tu razgledajte. Idemo dalje, to je to što se tiče ratova. Idemo na tržište, znači tržište robe. Ovdje su vam sve stvari koje imaju na tržištu trenutno, znači ako želite kupiti hranu idete ovdje i izaberete koji ćete kvalitet hrane. Znači, u zavisnosti koliko imate para ili koje vam trebaju. Znači ja najradije kupujem ovaj 10 jer se sve vrti od 10 rad košta 10 i tako dalje. Znači ovdje vam nikad neće zafaliti. I kako se kupuje, znači ovdje vam sve piše šta je šta, samo ukucate koliko ćete, na primjer hoću kupiti 10 ovih
Ovdje mi piše koliko košta. Naravno ovaj prvi uvijek je najjeftiniji, znači idemo ovdje kupi za toliko i toliko i vidimo uspješno ste kupili 10 proizvoda za 1,90 dinara. Ako želite na primjer oružje ili karte ili bilo šta kupite na isti princip, znači idemo ovako i ovdje kupite. Naravno što veći kvalitet, viša je udarna snaga, viša je trajnost, to jest više traje, ali je zato skuplje. Idemo na tržište poslova, kao što znate to je ono da se zaposlite, dakle to sam objasnio kako da se zaposlite u nekom od prethodnih klipova. Idemo na tržište novca, ovo je jedna od najbitnijih stvari u e-Republicu. Znači ovdje razmenjujete golde za dinare i obratno. Znači ako želim da kupim golde, ukucam ovdje koliko želim. Ovaj jedan gold, ja mislim da su to već kupili, ajmo ovdje. Naprimjer, hoću da kupim 0,9 golda i ono mi piše za koliko dinara, koliko će to dinara košta. Ja idem ovdje i ono me pita da li sam siguran, idem potvrdi i vidimo kupili ste toliko. Ako želite da kupite dinare, znači idete ovdje na promjeni, kad vam je ovo prvo, znači tu kupite dinare, ovdje vam piše koliko košta i onda ukucate, znači ako želite 100 dinara, ukucate 100 dinara, ono vam kaže koliko će da vas košta i tako dalje. Ovdje imate naravno, postavite vašu ponudu da vidite vaše ponude i sve ponude. Idemo dalje, znači kompanije na prodaju. Ovdje možete izabrati kompaniju koju želite da kupite. Svaka kompanija se prodaje na golde. Znači ajmo da vidimo, naprimjer želim da kupim ovu Q2 oružja. Idem tu i vidimo ko je prodavac, koja je kompanija, to što smo tražili i kolika je cijena. Znači ovdje cijena je mislim svugdje ista na ovim oružjima, ali cijena, znači koliko golda košta i ako imate toliko golda i ako želite kupiti, idete na ovdje kupite, to ne treba sada vam objašnjavam. Zajednica, mapa svijeta, tu gledate trenutno mapu svijeta, ko ima koju teritoriju i tako dalje. Gledate moju stranku, znači vašu stranku. Ako niste članovi jedne stranke, idete ovdje na moja stranka, izabrati koju ćete stranku, idete ovdje na join ili uđi u stranku ili tako nešto, znaćete se. Da vam ne objašnjam ovdje ništa nije važno. Idemo na vojna jedinica. Ovdje je znači vaša vojna jedinica, ako niste nijedan član vojne jedinice, idete ovdje na vojna jedinica i uđite u koju želite, ali ja vas pozivam da uđete u naš kuku i motiku. Ako vam treba bilo kakva pomoć, idete ovdje na chat stranke i tražite, svi će vam dati. Šta ima još? Znači kao što vidite, ono što sam rekao na početnoj strani, kad sam objašnjavao početnu stranu, ovo što piše 25 neprijatelja, znači ovdje to vam stavlja vaša jedinica, jer vam piše 0.25, idete ovdje na bojno polje, ubijete 25 neprijatelja i idete ovdje na preuzmite nagradu i dobijete jednu bazuku i jednu čokoladicu. Idemo na rangiranje. Tu vidite koja je zemlja, koliko stanovnika ima, znači po redu. Ovdje imate još što zanimljivosti, to razgledajte. Idemo savezništva, znači ko su nam sad svi saveznici u ovom trenutku sa Srbijom. Ovdje piše znači kako se zove taj savez i vođa saveza. Ako možete gledate. Idemo, znači imate pozovi prijatelje, da pozovete prijatelje u e-Republic i dobijate 10% od njih, a oni ništa ne gube. To nećemo objašnjavati. Idemo na značke. Značka vam je isto kao i pozovite prijatelja, da šerujete na vašoj početnoj strani na Facebooku ili tako to. Idemo da vidimo, znači kad kliknete na vaš avatar dobijete vaš profil. Na vrhu se nalazi vaš nick, vaši prijatelji,
vaši pozvani prijatelji, vaš iskustveni nivo, koliko vam fali do sljedećeg, nešto o vama, vaša dostignuća, to jest vaše medalje. Prva medalja je vredna radnik, znači kada budete radili 30 dana, ne mora uzastopno, dobit ćete jednu medalju, a za jednu medalju se dobija 5 golda. Pored je član kongresa, znači ako upadnete ako pobjedite na izborima za kongres, a sljedeća vam je ako budete predsjednik države, sljedeća ako napišete novine koje budu imale 1000 pretplatnika, dobijete ovu medalju. Heroj bitke, znači da dostignete najveću štetu u bitci u jednoj rundi. Znači, heroj kampanje je čovjek koji načini najveću štetu u cijelom ratu. Heroj ustanka, znači pokrenete neki ustanak i ako oslobodite taj region, dobijate ovu medalju i 5 golda, naravno. Super vojnik je, znači ovu medalju dobijete na svakih 250 poena snage, ovdje vidite koliko vam fali. Ovdje ako pozovete 10 ljudi u e-Republic, ovo je da porazite 25 neprijatelja za 50 različitih država. Ovo je najbolji borac u jednom danu, znači to nema šanse da postignete jedno ako želite da plaćate baš velike sume novca. I to 30 dana za redom. Pravi patriota, znači ovu medalju dostignete prvu, znači na 100.000, pa na 200, pa na 500, pa na 1.000.000, pa na 1.500.000, pa na 2, tako mi se čini. Ovdje će vam pisati, znači, ne znam sad tačno, štete kad napravite, dobijete jednu medalju, ali tako. Znači ovdje vam je snaga vaša, ovdje je vaš vojni čin i koliko vam fali do sljedećeg, ovdje je pravi patriota, to je vezano za ovu medalju, znači koliko ste ukupno štete napravili za državu čije državljanstvo imate. Najveća šteta u kampanji, znači vaša najveća šteta u jednoj rundi. Istorija oružja za masovno uništenje, to vam je istorija svih bačenih raketa i bombi i kad ste to radili, protiv koga, za koga. I mislim da bi bilo to što se tiče i Republika, znači više klipova neću praviti, sve što vas zanima pitajte u komentaru bilo kog videa, znači posjećujem kanal svaki dan, tako da ćete dobiti brz odgovor i to bi bilo to, odjavljujem se, pozdrav.